Nduko yake ya keri gĩtarũ-inĩ kĩa Ikamba-inĩ, President William Ruto acerete kaunti-inĩ ya Kitui, kuria arugũrĩtie mĩbango ĩtiganĩte ya ũkũria hamwe na ũtambia wa thitima, waki wa barabara na uruguria wa thoko njerũ ya Kamuongo. Fungua, karibu sana Mheshimiwa Rais. No wa mwanya nĩ ũteti ũrĩa ũratwarithio na mbere mĩcemanio-inĩ ĩno, President William Ruto akĩhũrĩra ndebe na gũtabania kambĩini cia gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Ati sera na akili, kumbe mnawajua Oh, sawa sawa. President athiĩte na mbere kũhunjia cia ũkabira, akiuga atongoria a mũng'ethanĩro no ũkabira na ngayũkano marahunjia ciugo iria itarahwa kanua-inĩ gake mĩcemanio-inĩ ĩrĩa yothe akoretwo agĩtabania kũndũ gũtiganĩte bũrũri-inĩ. Mtu akikuja achochee ukabila hapa, hii dunia itabadilika. Soko kama hii inaweza kujengwa na uchochezi wa ukabila ama chuki? Si namna hiyo. Ndio mimi nawauliza wale wengine wote wanazungusha hii dunia, wanatusumbua, hawa hawana shares, wale wako na shares, sijui nani. Hiyo ni ujinga. President Ruto athiĩte na mbere na gũcinũra, gũcambia, kũruma hamwe na kũmenereria atongoria a mũng'ethanĩro. Ukiwauliza barabara hawajui, stima hawajui. Ukiwauliza masomo ya watoto they have no plan. Ukiwaambia kama mpango, hawana mpango, hawana sera, hawana mpango hawana, sera hawana, agenda hawana, hata akili. Rais amesema tuendelee kuunganisha taifa kwa sababu hakuna sehemu inapaswa kuachwa nyuma kimaendeleo. Haijalishi vile kula ilipigwa siku ile ingine, kila mwananchi wa Kenya apate maendeleo, Kitui tupate maendeleo kama Kenya ingine. President oritie mũingĩ wa Ikamba-inĩ gũkinyiria atongoria a mũng'ethanĩro ndũmĩrĩri ya kuga ũteti wa mũng'ethanĩro nĩ mũthiru Ikamba-inĩ, na egũtigĩrĩra gĩtarũ gĩkĩ nĩ gĩaikara thirikari-inĩ nĩguo gũthiĩ na mbere na kwamũkĩra mĩbango ya ũthii wa na mbere. Sasa sisi tunafanya nini huko kwa opposition? Hii tumedanganywa kwa muda mrefu, but enough is enough. Enough is enough. Hawa vijana wote hapa, hawa watu hapa wamechanuka macho. Sasa mimi nimekuja hapa na muwatangazie, mwambie Ruto amefika hapa, amesema mambo ya upinzani imekwisha. Ama mnasemaje watu wa Ukambani? Sikizeni bwana, sijui kama tunaelewana. Hawa watu wa Ukambani ni watu wazuri sana. Kama kuna watu watatangulia mbinguni ni watu wa Ukambani. President onekete kwegeka mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka thutha wa kuga barabara ĩrĩa yerekeire itũra-inĩ rĩa Tsaikuru nĩ akũmĩkĩra rami nĩguo anine mbĩri ya rũkũngũ rwa mĩaka mĩingĩ. Pia nasikia ile barabara ya kwenda Tsaikuru bado ni ya vumbi. Ni kweli ama si kweli? Ile barabara bado ni ya vumbi. Kuna watu wanaishi huko Tsaikuru? Kina nani wanaishi huko? Kuna watu wanaishi huko? President athiĩte na mbere kuha mũingĩ wa Ikamba-inĩ rĩrĩa atongoria a mũng'ethanĩro manyitĩtie gĩtarũ kĩu kumana na mĩcemanio ya mũingĩ ĩrĩa makoretwo magĩtabania. Hebu ni wale wanasema tuundie hiyo serikali pamoja. Harambee! Harambee! Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.